Kijing Song. Orang ni baik kata lo sertifikat. Balk mobile sekarang nilai na. Open box mana? Open condition lagi. Orang Wi-Fi not working message tongo. Kaisa piece no tong jotoi. TS22 tongo ni 16,060 টাকা নেট ছিল নি বাকি ছিল অবনা হারমানো S23 tabuk nunu khonagi tabuk nunu khonagi nangge samani aboto device kerai palko kerai nanggai tekobin device mo chadak sari gora kabama tongo offer Samsung S20 FE mane condition lagi OnePlus 12 tongo iPhone 13 iPhone 13 lagi coffee screen Grade B ni 23,000 better semi unknown
Better yang nuna bodo. Grade B minus ni tong do. Box mana yoga. Kiri kaisa piece no tong do. Kiri abo. Aba S24 Ultra se. Nong ni bulb of nugando. Coffee screen ta. Abo display coffee ngai do. Abo nama har mano. 29,220 টাকা
screen simi copy yang nai grade degree WhatsApp di text kadi to naina hangga nahan nangka 13 Pro tongo first condition camera simi change khlaijaka te kubun device na yingge only better simi unknown iPhone 11 do binti photo na de black color ni iPhone 10 into Instagram iPhone 10 tongo ne bulk section on kai krido single phone one good iPhone 10 90 better service of obana harmando laptop bo component sari SP ni dana tamni laptop na ditabo SP tongo Dell tongo Asus ni tongo Lenovo tongo kaisa ekdom kaham fresh tongo Lenovo 8GB to 56GB SSD 14,912 টাকা
Umon Hari. Nobonahar mano cross condition great sini.
Better cervix of iPhone 10 Obana Hermano Grade B minus ni Omako Wi-Fi not working Bluetooth working Kriyogo iPhone 11 A grade ni 16,896 Poco X4 5G tongdo device to kaham na Balko Kurui ROI
বাড়ি দেখছি বাড়ির দোকান আই ভালো করে আইব আগে আগে চল আগে আগে কি ভাই বাইকে গেল না করলো কিছু আচ্ছা করো।